jayur baru 1 menit kalau kila kering bahaya ki babon ha ka jinglet pen inam jong ka Hills Farmer Union ye ki jingtung balong dawai ha Gujarat. General Secretary jong ka Hills Farmer Union Central Body ulalit ban mikmat ke jela Meghalaya hapok ka jinglam jong ka Meghalaya State Medicinal Plant Board Shagandhinagar Gujarat ban pen inam ki jingtung balong dawai ki bemi na ki nongrep jong ka jela Meghalaya. Hak juga por ka Hills Farmer Union ka kwa ban pensontu ban ai jing hikai ya ki nongrep ban sumar ya ki dawai kan ban. Namar kumba ka longhi baro ki phai khmat bahasa ka jela Meghalaya namar ka jela ka long ka baruspa ha ki dawai kan ban bapher. Hak ni jelang jong ka Global Ayush Investment but Innovation Summit 2022 lawan ban pelibat ba daw menteri rang badu jong ka India Narendra Modi nang ta ha ka jindon lang jong ki riu pakhmat bapher na ka leng ki jaka. Dagi hajar ngot ki delegates ki nong trai sarkar ki doktor ki profesor bat ki khana pule na ki jela bapher jonggari kilawan bane simbenta ha kate ga yo pen inam ye ki kanbat dawai ki bami na keleng kari India. मेडिकल टूरिज्म के इस सेक्टर में जहां इन्वेस्टमेंट की बहुत संभावना है, हमने देखा है कि किस तरह केरल के टूरिज्म को बढ़ाने में ट्रेडिशनल मेडिसिन ने मदद की। ये सामर्थ्य पूरे भारत में है, भारत के हर कोने में है। हील इन इंडिया इस दशक का बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा आदि विद्याओं पर आधारित वेलनेस सेंटर्स बहुत प्रचलित हो सकते हैं। देश में तेजी hadirin ru bang iladep ban survey haringkat batka State Medicinal Plant Board ban lijmo ikinongrep jom sabre club nioi ba kadang ke jinduna ba ke jinghiar ka jong kinongrep ya ka bandra pi di rumah ye namar kata kadau iko ban pinslur ya kinongrep ba kidai ban penhe ya ka jingrep yo sabre club but next yo lockdown manong mai si day sabre club ban sawandra ya ka yo ka ban kiuru haka jingyo kayo ka jong kinongrep ka kirep yang ni marep dan yang ni marep badan yang kan batang ka wei ka bagi syam abangiwan akan exhibition kalau ka jengtip ka jongi ba uli usom reklau badan ka jela ka jongi udai badan ya ka pai print content lani badan ya kata ka dawai hauni ujungtong ka baklan ha pancana dawai te ni lai keren ru bat ki scientist ba kumjuru bat kini ki officer ki bade na ko ministry ba kin test yaune somre cloud kejungi kenang bangin lap ikane ka prep ikane ka content ka badan dawai ka badan haune jungtong kenang bangila bandi ane ban budor yaune jungtong katkum ka jung demand jong kayo ka hat te ni smoturu ba hangni ngidon kam ya ke board sarkar lane ya minister ko badipet ya kani ke department ba unchim khia hakabe dei bakani bakunjuru ni kum kinongrap ni kloy ya ka banya trelang bat ka State Medicinal Plant Board nakabenta ban penkiu ya kani ke kam kenang banila ban penrai ya kayo ka kod jang kinongrap lingba kani ka ba ka sarkar India ka lingba ki scheme ibawan lingba ministry jong ka sarkar India banjarap ikinongrap jongi arakan ikan pau ka dokumen ba nilayo ikabansin ta akan ka Global Ayurveda Investment and Innovation Summit Marajar Apuar ang ni Apo Gandhinagar haga jela Gujarat kajing kublai ka bakarpang kali ka Meghalaya State Medicinal Plant Board kabalaya lamini employee solution ni na kabenta bantin inam yakini kikan bar dawai kibada ka jela jongi kini kita dawai ki banyora seni kerpang kidai kum somre cloud somre ba joyor lockdown usla terpat pat ki ki kajing thrang hi jongi kalong ba ban tempau nam ya kini ki mar kamtam ha bangidan ha kini exhibition ni yoi ya kajing wanwat ka jongki brio ya uni lockdown termerek
lani u Sharmet bakuni na jela ka jongi namar ba ulong ubla paunam om tang hakari andre sakawai sakajala sakari jogi wi ke pakai nakaliam ka jongi ikwa ikaban penslur ikinong rap ba ngidei ban sumari kini kidawai kembat la rakilong aki klau kitap bat kumjuru ikwa ikaban penslur ya kinong rap ya kaba nyimdei ya kaba ngintang ki klau kitap amar kini ki pendu jatno ya kidawai kembat Yo iro ya kajing terang juga ministry balai ki wanra ya kini program kalong namar ba ban penkiu la kalong ki hospital aki ka pacakia nangta ka wellness ini ki wellness center bakumjuru banikai ki brio mansumar ya ka jingka jingkia limba ka jingle ya kani ka yoga namar kata kadaung yo i ya kajing terang juga ministry ba khamtam ka jela ka jungi nidan ya ka nidan ya kaban kering ya kinawan jungo kai berthai banwan jaga jela ke juni away kendai na kejaka di kejaka puta di badan ni kejaka ki internet makaba aru balingba kini gidawai kan ban nila ban ailat iki kena samla makin sedang ya ke business aba kumno manchina finishing product na kini ki dawai kan ban bakalong ruka jin agam iki kena samla juni